Mbanje kubaha ikaze mwebwe mutagubwa kudukurikirana hano kwa Mr Magezi TV Rwanda, aho tunonosora amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kunonosora amakuru avugwa kuri uyu munsi wamenyekanye ku izina Yago Pundati. Yago TV show ni umunyamakuru wari umaze kugera mu rwego ruhambaye, yari mu banyamakuru ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ni umunyamakuru wari uhagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bari baje Yago Pundati yagiye, Yago Pundati abahe, Yago Pundati yazamuye impano z'abantu bagiye batandukanye mu Rwanda, ndetse impano ya benshi, hari abamwita dadi, abamwita papa, yamanagingiye abantu benshi, azamura benshi bigiye bitandukanye, akoresha ibiganiro, abantu benshi barazamuka. Yago Pundati yababaje n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda kuba yaraturutse akaja mu gihugu cya Uganda. Reka nze tubinonosore turebe ukuntu bihagaze. Yago Pundati asigaye abera aha, Yago Pundati abahe, aba Kampala mu kahe gace? Reka nze tubyinjiremo turebe Yago Pundati asigaye abahe. Ihari yuko uwo musore bita Yago Pundati avuga yuko bagiye bamuhiga ari benshi cyane, Yago Pundati bamuhiga bashaka kumwica. Yago Pundati yigira inama yo kuja mu gihugu cya Uganda. Yago Pundati yavuze yuko abenshi bamusaba kugaruka mu Rwanda, ariko Yago Pundati nuko benshi agiye mu gihugu cya Uganda. Reka nze tubinonosore turebe ukuntu bihagaze. Yago Pundati bamwe bagenda bavuga ati ni ishari bamugiriye. Yago Pundati yaratangiye kugenda atera imbere, ndetse arusha abandi banyamakuru views, akoresha ibiganiro bikarebwa n'abantu badasaga bakeya. Witegereje Yago Pundati niwe munyamakuru wari uhagaze neza mu banyamakuru bo mu Rwanda, yuko yazamuye abanyarwenya bagiye batandukanye benshi cyane bamufana, ndetse harimo inyogo ye ya muramuzi inyogo ye, harimo uwo bita Dr Nsabi, harimo uwo bita Danizo. Abura Dr Nsabi kugira ngo amenyekane, kugira mumenye, kugira ahure na Kiramani, uwo Yago Pundati yaje kumukoresha ikiganiro kumwe na Danizo. Uwo bita Kiramani aza kumwishima, aza kumurokirita, amwinjiza mu bakinyi be kabisa. Dr Nsabi mu bantu ashimira na Yago Pundati kabisa, na Danizo ahora abivuga mu binyamakuru agenda akora gahoro gahoro. Ikintu nababwira cyo, Yago Pundati makuru hari Yago Pundati yuko aba mu gihugu cya Uganda, Kampala, ahantu bita Ntebe. Abahazi muri Uganda barahazi Yago Pundati. Inkuru imuvugwaho nuko Yago Pundati bagiye bamushinja kunywa amatabi, gukora ibitemerakanyije n'amategeko. Yago Pundati ndetse abamugwanyaga harimo Irene Murindahabi, ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye bamugirira ishari yuko ni umunyamakuru wari gutera imbere kubaruta, bakumva rero yuko atazatera imbere ndetse atabaho. Ikindi Yago Pundati bavuga yuko bamwoherereje abagabo bo kumwica muri Uganda. Yago Pundati aza kubiba hafi, yuko Yago Pundati ni umuntu ufite agatubutse, afite amafaranga gatubutse cyane kabisa. Yago Pundati no muri Uganda ahagaze neza, abafana be mu mwitege. Yavuze yuko agenda abaha imizigo gake gake kabisa.